Hakajing rakhi buram ya kajing dap san pulais nam kamigalaya ban yo e kajela ka bapura na kajing kun teng e ki longshwa haka arpoi tri ukula lengkot arhaja arpusan ka office trai kam ka deputy commissioner ka Eastern West Khasi Hills district kala rakhi ya kari kasngi bat pen kan maru ya ka khana jigele hill state ki longshwa ban pen yo e kajela bapura house nam khat khandai spa nyopuar Hakatay kasngi lay don lang daw siem kahiman nong kla upa PM siem liye uba Woodward siem liye executive engineer ka PHE Mairang ki additional deputy commissioners ka Eastern West Khasi Hills district ka BDO Mairang block ki officer sarkar ki sarash nong nalor ki wede batla penlong ya kane ka program ha multi-purpose hall Habakran upaim ulaong bakane kasngi kalong kom kajing khat ban yawer ya kapateng bamanta ban ai buram bat sngongu ya ki longshwa ki ble khon ban panyo e ka jala bapura ka bala long ka jingkar khu ya ki nongshong snong nadu ka district ki hima ban kintil stat ya ki kampenroi habaro ki liang Lembaga di Masyarakat Sitong di Milan tadi dalam syuara jadi kalau pelang ya ni beliau ya ka jala yo agak sedang dari soalan juga Kumpul kembali saya ini, pada pun ke distrik jami, hima jami, kuon ma terang ba, kita simpentan, kita volunteer, hak apa kejiran berhasil. Kuon dapat terkir kalau sahaja macam sahaja betul, nak agak tawa, mandawa yang berjalan aja. Lesih yang terang lagi, empatip. Dia tak jingin tak kumpul. Nah, warna pada orang tu. Kalau sudah bermula dia tak jingin. Bagaimana kalau sekolah jadi dia? Bagaimana kalau itu kata? Bagaimana kalau itu berikut? Berikut. Baik. Dah kau dirakim dari sana. Kau jami. Baca pemerintah. Partai pemerintah. Hukum kini kesini, tunggu naga burung, naga bersungut, dia ketika long sekolah jadi, kalau mbak, kejadian tadi jadi, apa dia kami dia ekstir, aja. Mbak apa dia ekstir aja, kalau long juga ku, yang ini kinong jam jalan menelan yang berboy, kentuk. Ya bersih jami, lima jami, minum hutan. Malambar jami macam jelas. Kalau pergi ustaz, dikenal roy berapa habrok dia. Bila usul kita nak macam apa? Kalau kerja kami, kalau percaya kita miskin berper, dipersahkan. Kasim, nak kebenaran ustaz. Dia kata apa? Ada orang jadi jauh kita, kata apa? Biar apa? Aku boleh pergi. Aku kena buat. Nak dua lagi baru. Waktu yang ada kejujuran, baca soal. Harap benar kita miskin, benar kita miskin berapa? Baik, lama kejujuran ini, next time. Kita miskin juga berapa? Ini ada jalan mak kita nak sesuatu kita, dia minta ini, kita nak sesuatu jauh dari distrik, jauh dari blok, jauh dari himani, mak kita kuat, masuk, bangkitlah ini, mungkin nak sesuatu jauh dari distrik. Antam jam 5 malam. Muslim, berwari atau tersidang. Lahan jam bentar. Lepas dia kena sekolah, tersidang minum, kena terkir sekali. Penjauh kejauh, bak terkir baru kejauh kejauh. Ada lagi orang tersidang, anda kau ke kamar. Kau siapa kita pergi nikah? Agriculture Department, Merdeka Negara, bah kali-kali yang dikerjakan dia, bah umdek nama, isu dalam umdek kalau jadi enam, mengiok kita, buat lagi yang ada yang lagi kita kaji terus.
Habatin, pej bahagi kisab, kasab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kasab plus F hakajingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukam shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya